Nginibingelela lengane zakwethu kuyaphileka lapho. Ngiphilile mina ngiphile kakhulu okay ngane zakwethu khona ivesi engifuna ngane zakwethu sithi mhlawumbe ukulishare kancane uyabona lapha ku First John chapter 3 verse 8 uyabona khona ivesi engifuna mhlawumbe sithi ukulishare ingane zakwethu yabona leli vesi leli ngane zakwethu ngizozama ukulichaza ukuthini yabona uyabona abantu abaningi bathi iBhayibheli liyayiphikisa ingane zakwethu noma bathi izwi lenkosi liyayiphikisa cha aliyiphikisa ingane zakwethu izwi lenkosi yabona leli verse engizolichaza la omunye uzothi liyayiphikisa uzothi iBhayibheli liyayiphikisa kodwa ngifuna ukuchazela kahle ngiyakho impela ngicela ungiphe indlebe lapho ngane yakwethu yabona asilifunde ke leli verse First John oqala chapter 3 verse 8 ingane zakwethu uyabona la njalo ingane zakwethu ngiyenzela ukuthi uzusibone isizathu esenza ukuthi kumele sinikele impilo zethu kuJesu Kristu asinikeleni ingane zakwethu impilo zethu kuJesu Kristu ukuze bakwethu siphephe uyabona ukuze siphephe ingane zakwethu okay lana ke mawulifunda leli verse lithi ku verse 8 lithi owenza isono ungokaSathane ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni indodana kaNkuluNkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane liphinde futhi ingane zakwethu owenza isono ungokaSathane ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni indodana kaNkuluNkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane kwase kwakhona ungqi egcineni full stop okay silichaze ke leli verse leli bakwethu wonke umuntu ophilayo emhlabeni wakhiwe uNkulunkulu ungokaNkulunkulu wonke umuntu ophila emhlabeni yabona wonke umuntu ophilayo emhlabeni ungokaNkulunkulu yabo lingakudidi leli verse ukuthi malithi elayiqaleni owenza isono ungokaSathane likhuluma ngabantu la okay iBhayibheli izwi lenkosi malithi owenza isono ungokaSathane uchaza ukuthi mawungafuni ukunikela impilo yakho kuJesu Kristu uyabona hayi ukuthi umuntu ongokaSathane sina singaba kaNkulunkulu kodwa bese lithi la owenza isono ungokaSathane yabona uchaza ukuthi ingane yakwethu udinga ukuthi imnikele impilo yakho kuJesu Kristu yabona ukuze ungadlaleli team kaSathane ungabhili ngaphansi ngoba uNkulunkulu bakwethu wenza isihogo esenzela ukuthi ajezise uSathane namadimoni yabona abantu abangamhlonipha ezulwini yabona bese ukuthi mawuqhubeka ke wenza isono nawe shuthu udlalela le team lengaphi team kaSathane yabona ingakho lithi iBhayibheli wenza isono ngokaSathane uchaza ukuthi umuntu mawenza isono uvela ubhilonge kuSathane uyabona because manje awuyinikela ngempilo yakho kuJesu Kristu uyabona yebo ungokaNkulunkulu futhi uNkulunkulu uyakuthanda kodwa manje mawuqhubeka mawenza isono noma ungayinikeli impilo yakho kuJesu Kristu you belong to the devil uyabona so uchaza ukuthi kahle udinga ukuthi inikele impilo yakho kuJesu Kristu ukuze ngenxa ukuthi uSathane uyasitshontsha singabantu yabo yakhona ukuthi asitshontshe yebo singaba kaNkulunkulu but uyakhotha sezisita wrong ukuze sifole ngaphansi kweteam yakhe uyabona leli verse limalithi ke owenza isono ungokaSathane ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni malithi iBhayibheli uSathane uyona kwasekuqaleni uSathane ubeyingilosi ezulwini ekhonza uNkulunkulu yabona waxoshwa ezulwini ngenxa yokuthi wayefuna ukuphuca uNkulunkulu ubukhosi wayefuna ukuzenza mkhulu ifuna ukuphuca uNkulunkulu ubukhosi efuna ukuthi kube uyena ophatha ezulwini yabona wayesexoshwa ke manje iBhayibheli uyona kwasekuqaleni uyena umuntu oqala waqala ukona uSathane yabona ngokuthi ayiphakamise yabona wayesexoshwa ke yabona ingakho nathi efuna ukuthi sidlalele team yakhe uSathane so ungavumi nawe lapho ngana kwethu bese lithi indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze malithi indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa uchaza ukuthi uJesu Kristu kusho malithi wabonakaliswa kusho ukuthi salethelwa uJesu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane ukuze ichithe yonke incithakalo uSathane akasenzisayo emhlabeni yabona manje mhlambe lonke uhlobo lwezono ukuze uJesu Kristu wabonakalisa uJesu ukuze asikhulule ezonweni ukuze achithe yonke imisebenzi kaSathane uyabona yonke imisebenzi ongayicabanga ngaSathane ngana ukuthi yahlukahlukene yabona ukusonisa uNkulunkulu ukusenza sibulale ukusenza siphinge ukusenza siqamba amanga ukusenza sintshontshe senze zonke lezi zono lezo uJesu Kristu wabonakaliswa kanjalo iBhayibheli lithi indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe yonke lemisebenzi kaSathane yabona lifunde nawe ngana kuleli verse le yabona lifunde ngana kwethu yabona kodwa nje iBhayibheli lithi owenza isono ungokaSathane hayi ukuthi uNkulunkulu useyasilahlani o mhlambe asakho uNkulunkulu sakho impela yebo uNkulunkulu wasakhe impela uJesu Kristu ngomfanekiso wakhe isho kanjalo iBhayibheli yabona kodwa manje mawungayinikela impilo yakho kuJesu Kristu wethu uvela ufole ngaphansi kwale team kaSathane ufola ngaphansi kaSathane uma yinikela impilo yakho ngenxa ukuthi uSathane usazojeziswa esihogweni namadimoni bese uthi uma ungakholwa nawe uJesu Kristu ungayinikelile lithi iBhayibheli mawuqhubeka wona ngokaSathane yabona ngenxa ukuthi ngeke ukhona ongene ekhaya ezulwini ngiyacabanga kuyazwakala lapha emumva ingane zakwethu ngiyacabanga ngiyazwakala ingane zakwethu so hayi ukuthi iBhayibheli yayiphikisa but ngisalichaze leli verse leli ukuthi yebo uNkulunkulu sakhile ngomfanekiso wakhe singaba kaNkulunkulu but uma ungayinikela impilo yakho kuJesu Kristu uqhubeka wona
uyabona omunye uzothi hayi mina angoni ayikho into wrong engiyenza phambi kaNkulunkulu. Yazi mntaka baba kusukela usemncane uzelwe umuntu uzalwa nje eyisoni, uzalwa engcolile, so uyamdinga uJesu Kristu uthathelelwe izono, udinga nje igazi lika Jesu yabona. Ngoba omunye uzothi hayi mina sekungaphika emhlabeni angaze ngibulala umuntu, angaze ngenze lutho. Omunye uzothi hayi futhi uNkulunkulu unamagqubu ngezona engazenza ngo2006, ngezona engazenza ngo1900, ngabe namanje akangixolile. Uthathelela mawuza kuJesu Kristu ngana kwethu. Ingani la emhlabeni sayisithi icala liboli lingathethiwe la emhlabeni yabona, okuchaza ukuthi nawe udinga ukuthi usondele kuJesu ukuze icala lakho lithethwe bese uyathethelelwa bese iyandlula leyo ndaba yabona. So ingane zakwethu lokho ingane zakwethu singaba kaNkulunkulu, but uma siqhubeka sona sithola sesifola ngaphansi kaSathane yabona. uNkulunkulu wasakha ngomfanekiso wakhe. Linganidide leli vesi kube sengathi iBhayibheli izwi lenkosi liyayiphikisa, liyiphikisi. Ingakho into alichaze leli vesi ingane zakwethu. Ngiyabonga nibe nosuku oluhle yabona. Ngiyabonga.